تماشاوان نهجای وار باش هفته به دماستودی رو داوی نهولیر ایرو سه ماه دانزدانه سه شمه دل بخوی دارم بلتنه که میشه دوارا پیش کشت دست بکسی أبوجي من المفرقي عزوزة طبعا قوفيلة توري مازنو كوتي أبو قوفيلة شاشية يقفيتي خلق عفرین جهره ما شهبا ودگرن باجار خوا دزگاه خیرخازی بارزانی انجمن کردی انا کسی ریک خستنا بهار پیشوازی کوچبرین کو ودگرن و دکن و چه جوان را پیوست به پیشکش دکن كسد تلرفع ودگرن سر مالو ملکی خو هم لبندوان تشتي بلز هم ددن وان و خارن آب عصير تشمشتيانا و هر کسی که گری مالا خو سر مالو ملکی خو هم لاشتراني وان هم کلک وانن چکدارن تحریر الشام ولاتیه کی کرد لباجاروک الواحه لگند به ناوبینکاری عراق پروژه که لافکرنه دناور سوری و ترکیه دهیه Yönetimi kabuğuna çekilip uzun süre ayakta kalacağını düşünüyorsa biliniz ki yanıldığını er veya geç anlayacaktır. سروک مهپ دولت باخچلی حلب وک باجارکی ترکان بناف دکه و دبیجه وان جبیر نکرنه که سوری و عراق 400 سال دبن حکمداری ترکان دا مابون و او بخیانتش دستی ترکان هاتنه درخستن پشتی کو چکدارن هیئت تحریر الشام باجار حلب به تمامی خستنه بن کنترول خو بشک جه شروان حسده و یپگه جه هر دو تاخن کردنشین حلب شیخ مقصود و اشرفی درکتن بشک جینها آسمانه او تاخ دنوا دورپیچا چکداران دایا بری ورم استودیو به هنک خلک شیخ مقصود و اشرفی را خفیم روشا خلک الور نباشه بهابون هیا تشتین کو پیوستن جبو خلک ناین پیدا کرن برحتی ملت نکارن درکون دروا و بچن کار خواه بکن یعنی روشا که آورته نه نورمال لشیخ مقصود و اشرفی هیا بهتر ین آسایش نه این کلوه داره مانه بشکی هزن جوهری جی لناوا شیخ مقصود و اشرفینه لگوری جدرین تایبت بروداوی ین هیئت تحریر الشام ولاتیه کی کرد لگندوار حلب دمالاوی دا کشتنه روژه دوشنبه یعنی دو چکداران ولاتیه کردی بناو عبدالرحمن عبدالله لنافچیل باجاروک الواحه لگندوار حلبه دناوا مالاوی دا کشتنه دما کو چکدارن هیئت تحریر الشام کتبونه ناوا مالاوی نقاشت گوتو بیجک بنابراوی و چکداران دا دردکه و دا انجام دا چکدار لوی ددن دکشن عبدالرحمن عبدالله خلق گنده قطمه یا عفرینه بو زندانی سیاسی بو 8 سالان خلق عفرینه تماشاوان هجا جهره ما شهبا ودگرن باجار خواه دزگاه خیرخازی برزانی انا کسی انجمن کردی رکخستنا بهار پیشوازی کوچبرین کو ودگرن دکن و جوان را چپ پیوست به پیشکشت کن مالوان آفا ده داخویانیه که ده دزگاه خیرخازی برزانی را گهاند گوان پیشوازی بهتری دست مالباتین کوچبر کرنه پشتی کنترل کرنا نافچه شعبه جعالی چکدارین اپوزیسیون سوریه و جروج دوشمه و کوچبر جوه نافچه درد کون بشک جه کوچبران ریوبری خواه وان دبن نافچین خواه گلک جوان جی دخوازن وگرنه افرینه أبوجي من المفرقي عزوزة طبعا قوفيلة توري مازنو كوتي أبو قوفيلة شاشية يقفيتي تمام الحمد لله الأمور ميسرة تماما منظمة بهار البرلي في ملاد سكنية او ودا قدمين جنديورو كيشك شوربا قدمين جنديورو امور تماما طبعا هو مفرقي عزوز امور الحمد لله ميسرة ساعتو دشت فوقوش دشت جي خدمات طبعا امور
تيسير يعني الحمد لله شغل رو تيسير ساعته شرطة عسكري خوش دياسرين أموري ملك وداربوت بندقين ما يشتري قافلة طبعا بيش دو جاية وشون دو جاية بس أمنو بازن دي تصوير كن طبعا قافلة بيش دو جاية وشون دو جاية. السلام عليكم مرحبا يا شباب ابو وفدي حفتي الحمد لله جيشتي الحمد لله على السلامة جيب خير وسلامات هاتن وشباب بشتا وين دي دبينن خدمات جنديو ذكن ملأتي مايا ومنظمة بوهارة وأفجي شبابنا اشكي جون كندينا اهلا وسهلا الحمد لله على السلامة. وقت ملا مصطفى برزاني نمر قلتي جيه شهنازی که مروف خدمت ملت خدا به ایرو کسد تل رفعت ودگرین سرمال و ملکی خو ام لبندوان تشتی بلز ام ددن وان و خارن آب عصیر تشمشتیانا و هر کسی که وگری مالا خو سرمال و ملکی خو ام لاشتوانی وان ام کلک وان خوشه دما از بخواد بینم خلقی می عفنیش کوچبری ودگرنه جين خوا افياني دلي مفيد خوازه براستی يكي عفريني جي لدرب الكوچبري نمينه همو وگرن عفريني وگرن جين خوا هورو عثمان اندام کمیته نواندیا پدا کسی عفريني القلمنه كك هورو دمت خوش باب خيراتي دست بيكت خازم بزنبم حتى نها چقاس كس جشهبا وگريانا عفريني رقمك الجمع هيا دام باش كاك دلو بخين دارا اف دروجن خلقي ما يعرفيني ايه بنابر لشهباية ومخيمات و ودقرن مالا خا طبعا ما بانكك بلا فكر لسر صفحات خا بدا كسي وانا كسي ما خلقي خا خواست وقرن مال وجند خا جعفريني اف حفص ساليوان بنابرن اف دهو تقريبا هجمارك وك دسد عربة وترمبيل سيسد عربة وترمبيل عفوا كاتني يرون عيني نفس هو هجمارة يعني تقريبا دورا سيسد عربة تراكتورا بيكابا آليات دوان اي تايبت بكاتن عفريني وحيانها بردوامة لنقطة قتم الكفرجاني قافله هنا حياه ساعت نهادها ای بردوام به حياه خلاص ده به ایرو باشه دریا وگره ده تا آستانگی مشکله پروبلم در ناکبر اف ماهیرو حوالا سیاران شاندن و دریب چاوه خادین چون گیشتن طرفاته و دیر جمیله و هم خلقه کسید سیار دوان عربی دوان تنبون هانین گهاندن عفرینه تنبون الحمد لله ام بانك دكن خلقي دبين وقرن عفرينه آستانگی هيا هو خلقي الوداري ماي نچار ماي عربي دوان تنانه هو آستانگی هنا بس كورو يعني الريا وقرا الشهباء جبو عفريني ري وكري يعني تو كنترول تقرتن تو مشكلة بيرنجي تنانا بيش أخذ هنا كاك دول بخوين هنا لبن شاطع عزوزة هيا لإدارة شرطة عسكرية القطم هيا سورتي دوان إن فيسي دكشينن تصوير دكن و إيه جيا وبشرة تسليمي وان دكن أو هجرجز حمل وداري شبابه كروانك جبينج موكيني دارا ترفيق بشرطة عسكرية تين عفرينه لفداري شرطة عسكرية عفرين نفيس دوان دكشينن وحركز داري قندي خواب بالي خواب يعني كسكي هاتي قرتن تنه كسكنا هاتي بله هاتنا قرتن هنا كده تماني وان عمري عسكرية دا ايه عسكرية اجباري كري ايه اسايش در هنا كيمن بر كيمن تشتكيدن او كسن كوفادگرن دچن كودري اگر مالين وان مثلا چكدار تدابن عرب تدابن تركمن تدابن لكودري تينا بجي كرن حيانها جي فادگرن مالها وبراني دوان بجي دبن يعني مثلا افدو وك بيست عائلي هاتبين ما باتا هيرو گشتن مالها در باز بين حمو ودگرن گندو مالها طبعا برانيد فرجي نازح ودگرن هوجي دارن جيد خا فهنك بوش دبن وبحيانها ما نبستي انه كاس لدرفا خو كري او لدرفا ماي او نچار ماي جنديه نا گي ودگرن مالها كاك هورو هنج کوچبران را چه پیش کشت کن
چه ددن وان؟ بصراحة بطيبات أفدو ما وقت جروب تشيك ربين لدارية قطمة بيشوازي وان كرن إيرو ما وقت ده سيارة مازن كميون وعربية مازن شاندن دير جميلة شاندن ترفعتي وأف كاري ما بردوامة يعني دبيج أم حفتاكي دن خلص نبن لأنه ملات برهيا لو داري وبمرة تواصل دكي وإن شاء الله أمير بردوام بن حتى يا كوچ بردمينه ودكافي عفرينه وبلي وجي أم ما بانك المنظمات وكرن منظمات وك خيرخازية برزوني وبار وآفاد وإيهاها وشفق اف بينش منظمة باش دارن لوداري لنقطة قطمة والسر مدخلي عفريني الجيرود بين القوس اف هناك سلكي خارنة فيرد بين استجابة سريعة وك نان وآف وعصير وبسكويت وشوربة جيرد قادمين و ایز روجی گروپت ما در بازی وقت مشترک خیا کری در بازی اعترافات و درجمله چون هونا هانين وقت ترسيج بروان يعني هرن تدي هف حفصة ليوان هناك ترسل بيشوان أنا النادي تنافرين فمعنويا ومرالد وانجي بلندكن وأم دخوازن خلق جي وقري سر مالد خا وجندد خا هين قالك كسل شهباء مانل قر نرينا بله اف هجماره کتی عفرین يعني هين دو جارقان دریوه هنه و دبیگ جسیر و جدن حتی حفتا کیدن دریش که طبعا امي بردوام بن بوان را سبيح يا ايفوري ساعتنا حتى داري تيغرتن وان شاء الله وك ما سوز داي امي بوان را الي كاربن حتى يك هيا تيكافي عفرين وفقرن يعني خلكي كل شهباء كوچ برن جدا حزار وحيجدان و دي فقرنا عفريني الحمد لله نشبك رجاك باش وقري وفدقري وبرانيا وان دمام جوان دا برسن انه الوداري تشد فكرن كدا هرن برانيا وان دليخل سر عفريني دخوزن وقرن عفريني خاصة تلق راح دو هوجي ورن نها هجماري دمونا تشل ترفعت ولا الدير جميل ولا البيني زيارتي الفافيني المحوش قرى افقن دوارد الشعبة قشتك جي تواصل مردكن وقشتك تشافي ولا عفرين دخازن فقر عفرين وام جوان را آليات بيدا بكن مالا طاف قالك سباس هب تشافا هورو عثمان اندام كوميتي نافندية بدكسي بارتيا ديمقراطية كردستان سوريا جا عفريني